mimi nachoka. Unachoka? Pole. Leto ni mtu mzima mweka kusumbua, unaangalia ya kufanya. Sie bote tuliolewaka, hatukujiowaka. Mtu angalia mtu mwebanendana akili, kama iko na akili ya mtu mzima, unaolewa tu naye. Utabakia musika mpaka kufa. Sawa dada, mimi nasikia shauri yako. Ndangala kwa vya kufanya. Sawa, angalia ya kufa, umuchunguze njo. Juu banaume ya hii village hii. Ni hatari mwa kijiji mko vya mingi. Uangalie tu tabia zake, kama mnaendana ukajisikia na roho yako na mfurahikia, unaenda naye sama njo mwenye Mungu alikutayarishia kauli. Ndio. Hakuna ya kufanya. Umefabia kwanza ukanisalimia, maki wewe ukanisalimia, ifo vita ikuwe. Unajua tu kazi ya pale kwa tumie peke ndio msika, kazi na niangalia kushota kusukula kia vile. Ni bado hizo siku nikuta shemeki. Wewe peke unajua wa sultani kwenda kala vikao ya kila saa ni vikao. Hakwea. Haina shida, ndamwona hata siku nyingine. Sawa, umefabia kunisalimia. Ndio dada, mimi naenda kwa kunyumba basi. Sawa. Wende mzuri. Sawa dada. Tumikishe akili. Ndio. Sawa. Nani napenda kule chakula yenye wazungu wanakulaka? Unajua chakula yenye wazungu wanakulaka? Wanakulaka vitumbua na chai yenye mko amo nani maziwa. Unapenda muvikule yako? Dada, naona vya sionaka. Ule mtoto anafaa tu mikono hivi anachosha watoto pale maziwa na mikate na mandazi. Yesu. Bora ni vya maajabu. Si mimi nasema tu ule mtoto ni mulozi. Iko wapi kaka? Iko pale. Anaacha watoto pesa, sasa yeye anazidi kwenda. Kwenda muona. Hawezi ona hata. Naoneza hata zimia. Yesu wangu. Mbona ni vya kushangaza kakangu? Mimi nachikaza mimi afika kwa kunyumba. Ndio dada. Ole kaka, sawa. Ndio.
Unakia fanya nini hapa? Tunakia mtafuta Sherubare. Sherubare mnakia mtafutia nini? Sherubare yana wapatia chakula nyie? Sijaribu hiyo. Nyie bana wapatia fungu tafuta Sherubare wapatie chakula. Mutoke mwende. Mutoke ni kwa kwanza na mwisho kukia tafuta Sherubare hapa. Anawapatia chakula mumware hata. Sijaribu hii. Sherubare. Sherubare. Mtoto huyo ataleta shida. Ninaona mtu wangu rafiki na Sherubare. Ninaona mama tusaidia kwa mingi sana. Tunaenda ile bwana turudisha samaki kama wanakula nyama mama wanatuletea kunyama. Ainye sasa mimi naona kwa mata si spema ba mas. Na monaki. Ema lazima watu wanaenda kisha akisema saka bobi hivi. Ndio ni mwanasi spepal. Tajunga tuna hivi. Sawa, tushunge na kujua tusaidia sana bongo. Ndio vile. Kirumbo, Kaidum, mimi najua ushasumbuka sana juu yangu. Ndajikaza nifike pale kwako juu tuongee, tuonane mimi na wewe. Kule yote yenye ushapitia, mnayo kama unateseka. Ujikaze utafute muda yenye tutaikala mimi na wewe basi. Nisha kuonea huruma, ushasumbuka sana juu yangu. Ile maneno yote nishasikia, Yesu alikuwa ananifuata, yote mimi najua. Na nishatia akili yangu fasi mwana nishawaza juu yako. Na ndajikaza nifike kule kwa nyumba juu tuongee. Kule kwako ndafika kule kwa nyumba juu tuongee. Basi. Ni kweli. Sherubare aliniambia mwanzo haiko ndio mwisho, mwanzo inaonesha kama mwisho. Habari yenu? Shia tunataka habari hata moja kwa hiki kijiji. Juu mtoto wako shatusumbua mafikiri na mawazo. Maana yake shatutilia watoto masikio nguvu, watoto wasikie tena juu yake. Tunaenda kushamba, tunarudia, maana yake tutafika watoto waisha shiba chakula, tujeka chakula mtoka wapi. Ndamwambia nani atakupatia chakula au Sherubare yeye tupatia chakula mtoto sultani. Juu mimi nasema maana yake niamue nimalize vala nikuye kwako nikwambie gizi mtoto wako ashatusumbua sana kwa hiki kijiji. Juu tuko tunakwambia shwe ndio bibi ya sultani mwe mwingine. Ule mtoto wako anasumbua watoto wetu. Tutamfanyia kitu kubaya yenyewe bibi ya sultani utakia shanga kule mtoto wako ndio tuko tunakwambia. Umuonye ule mtoto wako juu kwa ya kwanza na ya mwisho shia tutakuwa tunapika kama chakula kwa nyumba zetu watoto wako nashinda kula juu ule mtoto yako. Tushasikia habari yake mingi sana kwa hii mwingine. Ndio bibi ya sultani mshaurie. Ndio vile shie tunaenda, tutarudia tu mara pili. Kwa tutamfaa wewe peke mama yake utaona mzuri. Karibu.
nilikuwa nasonga. Karibu sana. Karibu. Karibu. Karibu sana dada Kaindo. Iko sasa vile niko na bahati asubuhi ya leo kukuona tu asubuhi unakuwa. Lakini ombi yangu ulijibia ile siku, lakini haikuwa gisi unapasha nijibia Kaindo. Kaindo, kwa hii village umeona miujiza ya ule Sherubari. Na inaweza kuwa tena miujiza kwangu leo kukuwa na wewe. Na nilimwambia Sherubari kama anisaidie sana kwa ndoto yangu ya maisha. Nikuwe na wewe Kaindo. Make kufika yangu hapa kutoka kwetu juu nifike hapa ikwambia hata kitu. Kaindo, niseme mara ngapi nakupenda Kaindo? Ama nitoe uzima wangu njoo ujue kama nakupenda Kaindo? Nipotee kwa hii dunia, nipotee kwa hii kijiji yetu njoo uamini kama nakupenda? Kaindo, mimi nakupenda sana. One kama mimi natoka kwetu na nifike hapa juu nishakubali ombi lako. Depule anzaka nifata ti mpaka leo hii nishaitika na nishajua tu kama unanipenda. Sasa yenye iko pale, mimi nakuomba ujikaze onani na wazazi yangu, upitie kumulango usipitie kudirisha. Juu nilikwambia mbele kwetu wanikataza maneno ya wanaume. Asa hivi nilishakupenda na nishaitika ombi yako. Ujikaze uonani na wazazi yangu ukuye uoe. Kwetu wanawaka na machupa za mafuta, mangungulu na mipanga na jembe. Dogo ukileta tu bili na unanibeba. Kaindo, iko sasa miujiza. Kumie kufika kwa hapa kwa sababu ni nguvu ya Sherubari. Ndio nakuona. Sababu Sherubari aliniulizaka, "Unatafuta nini?" Nikamwambia mimi kwa maisha yangu ndoto yangu ni kukuwa tu na mwanamke ninayempenda. Na ni nani zaidi yako Kaindo? Kaindo, nashukuru sana. Najikuta niko mwanaume mwenye bahati sana kwa hii dunia. Kama unajua ni siku ngapi niko nakufuatilia nyuma. Kaindo, Sherubari ananisaidia. Sababu Sherubari ndiye aliniambia ipo siku utanipenda. Nilikuwa napiga. Tunaweza enda malizisha. Sherubari. 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 Papa Maseko nenda. Angalia kuna. Jambo, kwa majina ni Jim Director. Kama vile mmetoka angalia hii projet yenye mnaona, mimi nawaza mumeipenda na mumeifurahia sana. Juu hii ni histoire yetu, surtout kwa watoto ya Walikale. Hakuna mwenye nasahau film ya Sherubari. Juu na Marceleshe Kibuti naye aliimbaka hii meme histoire. Ni vitu viko real, ni vitu vilipitikaka. Sisi tuko tunalomba msaada, msoutenir hii projet. Tunakuwa na insuffisance zimoya ya hivi. Unaangalia projet imetukula makuta mingi sana. Tumetoka Goma, tunafanyizia projet inakia kwa realize mu territoire ya Walikale, precisement Mpofi. Hasa mamwae zinakuwa kwa za kidogo, tunashindwa. Kwenye nguvu yetu imefika ni hapa kwenye mnaona tunaishia. Tunakosa gisi ya kuendelea. Tulikuwa na mvi tuendelee tufikishe mpaka mwisho. Tuwe mission ya Sherubari ilikuwaka nini na aliishia kunini. Kunyewe wote mko napata hii message, nyewe wote muona projet mnafurahia histoire yenu iendelee. Tuendelee na hii projet mpaka mwisho. Tujikaze tusoutenir God Give TV. Tujikaze tusoutenir hii projet. Numero zetu ziko napita hapa chini.
mwenye anaweza kuwa na kidogo yake. Haikusema seme kusaidia mpaka uko na mabuilding upane vya mingi sana, hapana. Ni kuwa kwanza na ile bonne volonté na kupenda kitu. Donc ukikuwa na ile kidogo yako unaweza tuma tu kwa hii numero na tutapokea na tutafurahi. Ukikuwa na besoin na wewe ucheze, uparticipe kwa hii film, ucheze na wewe sasa hizi tunacheza kwa hii projet ya Cherubare, unaweza tukontakte tu kwa hii numero na kila kitu kitaenda sawa. Tunachunga makontribution zenu, mutusoutenir, tuone kama tutaendelea mbele, tuone kama Cherubare atakuwa vivant mu territoire yetu ya Walikale. Merci beaucoup.